ba sola gore yanong ke one tiro yanong e re tata re bona mo go bone ba ne re ntse re sometsa ke molaetso ne ntse re ba neela baagi ba rona gantle gore ba dikago ba etla yanong ke na le tsholo la gore gone bo March April la tsholo la gore yanong tiro e tla be di simologa go le gore yanong go ka berekwa tota mo go tswang le bone bo Masapi ba ba apane ke tla gore ba tla ba oketsega di mausu tata re di bona e le gore yanong ke di tla gore le bona ba thuse ba ile gore ba tla ba bereka ba ile tiro gore ba kgone go tshela le bona ba itshetse le bo Masapi ala jalo tiro tsa kago honorable gantsi di tlisa tsholofelo mo banning ka e le ditlhabololo banni ba ka kwano kgale ba kgaolo ya gago ba amogetse yang tiragalo ba amogetse jang kago e tlang rona re le ba Khalefu kana tota Khalefu re phitlhela le gore ne re setse re kgaotse Block 9 side eno ka mabaka a gore ne re tlhaela dipalo tsa gore re ka ikemela jaanong since dikago tse di tla 3,000 yo a tla ba matlong o re ba mo gore yanong re ka ikemela re le sere le Khalefu re sa tsaye bontlha bo bongwe ba Block 9 jaanong ke dikgang tse le gore ne ra di amogela ka matsogo a mabedi ra itumela ga re bona 3,000 tla ka gore ke ene o ne re shota ka ene mme tota ebile ne re shota ka bo 500 kana bo 1,000 batho ga bota 3,000 ne ra nna megolo kwane hela le ga ne ya diega mme ke dumela gore yanong go tswa ga yanong Khalefu o tla ba ikemela a le nosi a sa kgaoganeng a sa tseye bontlha bone ba Block 9 kana ba Block 9